Ngucanio ya gicunji kia mugunda, ngucanio iria ikuruhanetie ario a nyina eri na muthuri wa itora mwena wa Kameme kaunti-ini ya Narok, na kurerikana Victor Chirchir wa ukuru wa miaka 37 aratharikire na kuraga muru wa nyina, na thutha ucio aroraga muthuri wa itora uria urekinyetie guteithurana ngucanio na thutha wa njuragano ici cieri, niguo arahithukiirwo ni muingi na kuhurwo kiundutho kinyanagia gukua. Aikari a itora ria Kaliet wadi-ini ya Kameme kaunti-ini ya Narok mararokeirwo ni gicanjama gia gutua nda kuria andu atatu maroragirwo thiini wa ngucanio ya gicunji kia mugunda wa eka 1. Kuringana na umwe wa athuri itora-ini riri, maretirwo ni mbu nene, na o ni thutha wa mundurume wa ukuru wa miaka 37 uria kurikanite ta Victor Chirchir gutharikira na kuraga muru wa nyina, na ni thutha wa kwaga kuiguithaniria uria mekugayana gicunji kia mugunda uria watigirwo ni aciari ao. Thutha wa kuraga muru wa nyina umwe na kuguraria ungi umwe oru, kurerikana Victor aracokire gutharikira na kuraga Anthony Koskei, muthuri wa itora uria urekinyetie gwitika mbu na guteithurana ngucanio ino. Asubuhi tulipokuwa nashughulika kwa mtu ambaye aliaga kwa kijiji chetu hapa, tukasikia kuna nduru kwa msee anaitwa Ragony, mahali watu wameuliwa. Tukakimbia tukapata mtu anaitwa Victor ameua ndugu yake na village elder. Giko giki kiracogeire marakara, nao aikari maroya watho moko-ini maratharikira Victor na kumuraga mbere ya maabitha a borithi gwikinya itora-ini riri. Aikari aya maugite ti hindi ngucanio cia migunda ciambiriria thiini wa family ino, riu makienda kihonia kia naihenya gucario. Na hii familia ya Ragony kuna historia yake, ilikuwa heri ya vita tangu zamani. Kuna mwingine alikufa na hiyo mwingine tena aliua mtu ya mtu. Sasa ningeomba serikali tuketi chini kama wa kijiji tutatue, ama watu wahamishwe. Hiyo siwezi ficha hiyo. Wahamishwe, watatue maneno mali walitoka, kwa sababu imeambukiza kijiji tambi sao. Munini wa cifu itora-ini riri ni akumithitie njuragano ici, agitariria uria marakinyeirio riboti ino ni muingi. Tulipata masimu wa wakaji wa Kaliet Central, walituambia kwamba kuna matendo imetokea katika kijiji chao. So walipotuambia tukafika hiyo sina raka. Kufika kuna kijana mmoja anaitwa Victor Chirchir alikuwa ameua watu wawili, alafu kuna mwingine alikuwa amejeruhi kwa kichwa, alikata yeye kwa kichwa na kwa mkono. Ihinda-ini o riu akihinyiriria aikari kuhuthira njira iria ciagiriire gutuithania ngucanio cia migunda. Naomba pia kitendo kama hiki, kama msoso ya shamba iko vile mwenzangu amesema, kuna njia mwafaka ya kufuata. Kuna njia ya sheria, alafu vile vile kuna wazee wa vijiji na wa nyumba 10. Kukiwa na msoso ya shamba, mtu aripoti hiyo maneno kwa mtu wa nyumba 10 ama mzee wa mtaa, ndio hiyo maneno itatuliwe, iwekwe kwa mesa, inyoroshwe vizuri. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagugina wa Wadurwa. Ameba a kiama kia arigitani a gikiro gia clinical officers ni matafanirie mururungano wa thayo muthe wa wabici-ini cia ministry ya ugima wa mwiri, makimenereria ministry ni kwaga gukinyaniria ngirimiti ya uiguano ya mwaka wa 2025 na 2028. Arigitani aya makoretwo maigite mirothe ihinda-ini ria ciumia 2 na merumite kini matiracokereria wira nginyanagia thirikari itikire gukinyaniria uiguano wao. Wabui wa Njuguna na ripoti ino. Ihinda-ini ria ciumia 2 arigitani a gikiro gia clinical officers matikoretwo makiheana motungata thibitari-ini cia muingi, undu uria riu uthararitie motungata mathibitari-ini. Arigitani ayo na kuri uguo ni matafanirie mururungano wa thayo nginyagia wabici-ini cia ministry ya ugima wa mwiri guku Nairobi, guku magitetia ministry kumana na kwaga gukinyaniria uiguano ona thengia wa gukorwo maiguithanirie. You put them on rotas and you want them to be at work every day, yet they have needs
they have to take their children to school, they have to feed, they have to seek medical services. They have no even medical cover, but you force them to be at work. That should not be accepted in a country that wants to be like Singapore. The interns are still working. We have no people that are supervising us in the hospitals. Yet you want us to be still working in the hospital up to even 30-hour shifts. Mateta ma kiama gia kuko ni gukorwo ministry ndikirite kirore uiguano wa CBA ya mwaka wa 2025-2028 aruti wira aria makoretwo mubango-ini wa UHC gukorwo matahetwo wira wa gutura o hamwe na aruti a wira mutaratara-ini wa Global Funds gukorwo matamukirite mushara wa ihinda ria mieri 16. A simple signature. Why should a simple signature take so long to sign? What is the problem? Do you have problem when signing the signatures of your bank account? Do you have a problem when the state wants to sign the exchequer for the cars that cost 5 billion a year in the State House? Utongoria wa kiama giki wirumite kini na kuga gutire hindi megwitikira gucokereria mihango ya wira angikorwo thirikari nene na cia county itigwitikira gutia maundu maria maiguithanirie. Thirikari ciito cia counties cirahuthira interns gukorwo makiona arwaru kuria andu mathiete mathibitari angi magakorwo matekuona kana makigia complications na angi magakwira njira-ini iyo tondu matwaritwo kia hinya na matwarite interns aria mataqualified gukorwo makiona arwaru a kawaida. People die when we make mistakes. We need supervision, and this supervision cannot be done if our people are on strike. You have to end the clinical officer strike. Arigitani a gikiro giki makoragwo thibitari-ini cia ikiro ciothe iria ni hamwe na dispensary level 3, thibitari cia level 4, o undu umwe na thibitari cia gikiro kia level 5 na level 6. Any willing government can sit down with us. Within 30 minutes we can be able to realize what we have raised. Ngiribotera Kameme TV getwo wa Boi wa Njuguna. Riboti iyo ya Wambui wa Njuguna niyo yatutirihira mohoro maitu ma thaa imwe ni tugucemania nawe oro ringi ona cihanda thaa 3 cia utuku gutamburukirie maingi ma maria turi namo thiini wa rwiga-ini rwitu rwa mohoro tugagikwendithiria wiroreri mwega wa tabarira iria cikurumirira njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na